sinulong kadaan ko to, Yesus na soliyo. Harap sondito, no kitang balo, Yesus ka sa sarito, ay soko iwan, sinulong kadaan ko to, Yesus na soliyo. Ay soko iwan, sinulong kadaan ko to, Yesus na soliyo. Kadaan ko to, soliyo di Yesus. Hiya sanong kusabon kumadati din sanan. Tumbayaan ako dot agayo hapong sikahan to ka kumakinorohingan to ka suwabon da bayno insan pod. So ngimpasih to ko, so ngimiyaw to ko, momuhoboh kasari to ko po, paingolos kasari to ko po dot kaposiyon di pinatumboy kinorohingan kumadati. May to ko pati lambusa itit kay sisan sumambayang nyampay dot tumuko tokom sumumbayang toko. Kinorohingan sundo isang kerajaan surga, kasuabon na bayno insan pohdot rumikot kawihay kumadia, maya dito kay sisan dahay, ikalansanando alumis piramutan, pasonongot kapurimanan kay pakotan dahay, gisambo itino pakantakan datimpud isuanggot ay sisan da sumumbayang nga amo orubat, apuno dahay dot ay kanudot lobi kosomok bumirat kumadia. Tinasambayang dahay isang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Sanong kusabon kumadati din sanan dot kusabon na bayno tumbayaan ako ang lumison nipih dati di kosadop. Hali piad hari a lumis nga man pohit pasambalik rati di nipih kadeh. Ay aso nung nanipih ko di kosadop nga aduyaan ako karaitet ikomoyan da pelayanan it awayaan nipih ko di kosadop tuman do piro-piro dohod nawayaan da right ka nipih nga nyagalidit haroy kaga tagaton do kapurimananku nga tumbayaan to ko dot montok no pakinarahingan nam ay so iot ay isuay ko piyo mo haron na po hit pangahakan na kinarahingan sa kira na po ay idohod no nawayaan kay piha ko na po suma porogon nga kasunsudan na po dit awayaan ko nga isuang na po kaposiyon nga haro kaboling kahangan dat karahit ko iti katumbayaan kaugaman idohod no ombalan kud awayaan lah haro piro-piro hit kanta-kanta nawayaan ko sayrat dat koipi suma porogon nga kasunsudan no podit ikaposiyon do pointopot it awayaan ko piyo nga kawaya dot kaboling kahangan dot rohani. Boleh jadi iya tulunda suai harohot ay pertikaian darait kerohanian boleh jadi iya itu anggota jemaat ngai di elanum isai it kemudian dot iso no peringatan lah Oke. Jadi puji Tuhan tu kasuabon na bayno insan pakagud har kasiwatan dati pagyampat maya iti kasisan iti anda dan kudadi may kepala dua ilagi numu nga
ay masup kasu pimatunda hi susuay digi. Oke, pira-pira tadau dati det ay karait dot pelajaran it nimbulayan dati mantadet sabat sekulet iti demolehing. Ina pa inoretan di ngarait ka imusa. Mia gali di noretan dati di kasuabon kanihab tu harone waya keposian di musah dot i okitoh dati ompeng kuro hisiad minagindalan miampai dot ay kapurimanan sebagai sanghulu na tulun. Hari kalau mokon harohi it ay ngegali kandasan magisusuai no pohot ay aralan waya keposian dot nigitan di Musa sendiri. Limpupusan nga nailan dati dot isir kadaw nga minidupagun linobong pinagihadan nupusit insanan tulun Israel nga nakitoh nagidatid nailan nagidatid imusan po nga naangkat ta kinorohingan. Irin na dit osilid iso ot lansanan dati kalansanan dati popo kita dot itinapatulun ali pihak kawaya iti ralan keposian dot monikit tadaw painggorit toko isuang kataadan teko nunu sumakit oholu apatay olobong nga okon noko pinokito di musahiti komondot ay kalansanan tak lansanan dati nga numan lagi kadaw di Yesus pakita no sendiri dot ino pa itu mungkiat iati pia nga harakotungagan da sumano iri na hipian nuridi iri na hit pimanimanan dati. Halip pia may gali ditong Pinay nga kanta-kanta ko na po dondo iti na po kapasiyan dati doon do nga pagumuot kabuling kahangan. Ikamuyan do malayod cabaran demi cabaran. Mencabar kati kapasiyan to ko. Do kayo kapasiyan ping kurang mencabar kamo. Iti dit nuga dito mencabar dusunay. Challenge ka. Dati na pati kapasiyan nga yadit ay may dagyan ako it kongaylad nunuratim mencabar dusun. Mencabar ko doho ka. Mencabar. Magumbal, suai na magumbal. Mau mencoba na dot magumbal. Nga, atapot, tagid iti kapasiyan dati nga, ago mo, ibagat pagumbalan mo. Pagumbalan. Ago mo cabaran. Kapuronob. Ago mo, nagi kapuronob. Isuang kapasiyan dati. Ina po hit kawawaguh kopiyah dot okitoh dati dot ititimpud don do challenge nga rahit ka iti panasakit iti nohit kagalagalid ikakitanan okitoh dot isok kopiyah hit pagumbal isuang kaposian dati nga kagumuan dati nga iti dit pandang mata sebelah takon lagi megal ko iti jarum daruman darumain ka dua dos ipakaguhi busto hara kaapat ini komon kudit pandang mata sebelah na po iti di bagi maan nunu dati maan na po ka nga montokot ay pira-pira tulun, pagumuan, bahkan mungkin dat insana ni nga iso it momoro nobibo kaboling kahangit isuang nakaposen dati. Oretan no paditit kemudian nakalimpupusan nakaposyon
pamagunan nga ino pa hipigi ginawa kasari dati nga inohit nuno ka tok rumikot temo ti di kopio ka nunu rumikot it anam-manam irinohit irini piandadandad irini pigi ginawa irini koronob irini kontotongob isuang kapasian dati iya di mari om ay ino pakagwit amu osonong idi tampinay amu aramay nga iatid ipagilitan na pananud da kinorohingan sebagai denominasi Adventist nga irihit piandadandad dati orikotit anam-manam iho nga mandado ko dadamo tamandad toko ngodaruman toko 21 22 harohi doset pamagala ko vaksin kadi ngoyon ngay iho nga dumopitoro kuno mati nga iat komon kun iati sebagai pananud kinorohingan di karati om komoyen do koy lo ta kono pengkurti ko kalimpupusan pamagunan ina pay piandadandad dati nga it anam-manam iri nga harohot pensalan toko dahiri pagandadan haray magandad miagali magandad do korikatan kinorohingan komoyen kuno pati magandad do korikatan kinorohingan nga o koniko mandad to kono pakorikatan do kinorohingan nga hilo toko garajan hilo toko no sumambayang tumimung monotos kon ko iya di ino pay paganda dan ralan dati maganda da kinorohingan nga hinggo to kono po nga hiri to kono dendo iti ako yo pangiri kaw mimboros iti ako no manda da karikatan da kinorohingan karikatan ni Yesus kumenduo yo kayo pailatan ko na dendo mandad idondo hari memutung dada mo ta memutung dada mo kinangaw mutung-putung haro ang hopo da guwas duon hopo da guwas sambaris hino ko naman dadat karikatan di Yesus kumuinduo hinggo ta kanu po nga hiri ta kanu mandan puji Tuhan om paingkan lagi kadaw tit anamanam nga hinggo ta kanu po nga hiri ta kanu mandadet karikati anamanam hino ko malaya hino ko namandan hino ko kauman hino ko ikabandaran ikampung lebih kurang ipagandadan to kodi om ino padahi kaginawaan dati nga dadamot dati mandad pengkuro hirih nodot iati no po nga potilambus to kod monopot om ogirot kumakinorohingan puji Tuhan tu ogirat nga ito ko om ino padihi kagiratan dati di mandad nga hinggo ta kono po nga ato ko itumongob tu iati no po nga paingigit om ogirot to ko kumakinorohingan ino pay pagandadan nga isokoris isopodosi si katangaban dati tu magandad pa kinorohingan o kan ikamuru dot hilogara jam magandad hinggo to kono po Sairan oriko to karikatan Yesus hiri to kono monorimo. Paimiaw to ko monorimo mamaramit ti karikatan. Paimpatay pilo no lobong mamaramit maganda da karikatan di Yesus. Om paingkan ni kadaw ti manda ditit anaman-amanam. Ino po hit paganda dan dati nga hinggo to kono po nga ogirot to ko. Dadamot ko hinasampagunan mandat to kay mutid anamanam nga ogirot to koy hitih to ko kampung ogirot to koy ino po hit ay milon no borosan dat iso o kasalahan akon to kidi tampinay nga sayra no po dot
maganda toko korikatan do kinorohingan kumenduo, maganda toko dot ay korikatan iti kalimpupuson kaumpokon do pemagunan. Sakirongon dati pon toko ilet nawaya ni Musa maganda toko ti kapatayon nga inapoy paganda dan dati di hom iati po nga girot. Amin. Puji Tuhan. Nunuh na po hikantakan o sonong amu koinsok araat kupengkuro nga ino po katumbayaan po nanudan dati kumakinor nga o gumukas kumon o girot kasari. O girot no po. Nga ino po koinsalan dati ti nga harati kamoyon dot ay pakitoh kupukopio hariti di ba iri kabungaw. Haro ako'y olimon dot yoho nga haro hikantakan gud miya gali di sumono. Mintong tokod miya galulot ilo anamanam lah. Ako yohot ti kailod kotban nubuatan. Uhotan ako napadakon nubuatan nom simbar ko na po anda dan to kana ko pay kuro katutukan iya di no nga sontob na padit nombalan kun na korongod kotbad karait ko nubuatan lebih pendulo kamondat anam pengka gisam bodon nga sorohon kum iti no kanti kumuyon di tangawlon idi ka nga ay haro kasari no pohit haro nandohit ramalan ti ko pengintangan ako no kailong tepat ko mungkin kajian secara pribadi pengkam materi pengkam hawayaan to kono di timpu bay no nga miya galit ay konto iwokon bo ano di apo no record lah iwokon ki nga pengkam mo tindori kano dit ipangkotbad man hakanubuatan kuman kun pa nga ipapatarang antakan ko di mo kinangaw to kom imiya galit hawor yudit abayang-bayang yudi oyoyoh to kono pengkukurohot masa depan teko timpud ori ko ti pemagunan desaira de berkhotbah tulun do right ko ilot nubuatan saira no pondot ieti ilo no pondok kuasa dia nga minggayo migabungon do ti dia ieti no pendalanon diolo pengkanon do kantakan dati sebagai pananud de kinorahingan ka nga miya galidit yudit oy gitano na tilo bo ikomoyon dilo hirinun do iati no po nga yudi angkat iati sebagai pananud kinorahingan ieti mo tinda awayaan dati nga miya galidit oy lan to konom hinggohot wayaan bo miya galot moyo kud hilog gereja nang buka na gereja kota bulut ka hinggo gereja no buka katakan moyo ku gereja gaur moyo ku gereja gaur nga ay ihuman ko na diri Google Map haro neralan na paintudok ho diwayaan ka karikat tahila gereja gaur jadi ino pa dihit makinangaw takodit pelajaran na right kanubuatan di nga lebih kurang git miyagali mintong takodit ipetah te ko maps dot irikoton dati yudi okit oilan na dati minggo di kumilong sinadu nga ilo linaid tambang sakira miyagal ko grab nga island nga lebih kurang miyagal hindi Tambulion haro maps kad Tambulion nga sayra no padi dat miyagal ko ititimpu bay no haro nogi idi gulu aransak kopya right kanubuatan kori ko tititimpu bay no nga
miagali kasimban-simban itit ikaralano dati. Ilo po di penjelasan teko pangilaan dorait kenubuatan nga miagali dit niko kemudian detar umbang ambing toko nga miagali dit bengkur gadirit jadi modosih toko dit popolo pokot tok itih numo ti kopiori ka modosih toko di popolo pokot jadi kokuan po nga iati nga isuang gaduo hot kantakan i popota-potet itih numo ti kopiori nga harohi it popota-potet niko itih ka di poboroso miagali di isaot kapagalan pula golongan to kanu patiso nga mo borosot itin po vaksin nga itin mo tiit anam-anam ka nga golongan kagud ditiso nga itin po vaksin nga okon po ka anam-anam iya hinggohot pendirian hinggohot dia ko kokoton hirid dia ko hirid tidak ilo no dilot isok kaguhot ilo nga nila cabaran dati timpo bayno gisambot isuang gaginaw dati monorimo ka amo ka lobi pa di tadaw kaniham nakita dati iso berita dot right ko itit ay chip rohiano ko ilet berita denuman pakito no miagali di corona bibo kopi lagi news Mantado Cosmo 23 hari bulan 12 hingga dahar isa syarikat paingilid hila Sweden pinungaranan at epicenter minamon sa microchip miagal na dilinsa dawagas imilopatano mo da ikulit tatulun nah iti piat ay news at hiti dati nga may pagano may papakita tumanod na pa di tadi nga setakat tepedon dahom gunaon da untuk kot iti proses teko program vaksinasi COVID-19 nga tumanod pa kapailanom ay mandiolo intangay kagud haron na kaporluan o milo dot gunoon disuway ko right ko itit COVID-19 painsuang nalat ay kita sejahtera may sejahtera painsuang lagi ay so piat handphone nung amilad intangan boleh jadi demilon lagi gunaan dat isuang transaksi pembayaran kok paingkuro ilo nolot noritan tumadod na po laporan dilo nga pikira-kira haron nohot 6,000 tulun Sweden nila mo inakatari masuntikan ilongon dilo hindi ada kayo kurenta ko na dilo paingkuro kayo haray ginawa do kayo sa ira na po nakakita haray ginaw tumungob kamo tok monopotip mari ko pian tanda di tangan ka tok ilo no motilo tanda di tangan monorimo ka kamu irini tanda di dahi ka irin mimbulay no motinda hiri nga ilo ni manang kaboh dati iho pia nga ay mimbulay ni suang ginod pengkuro magalo oy miagalit haro ginaod mengiloh to kodam tapot tudi kepiad ilo ni komondot tanda di tangan tanda di dahi ako ipapasalat iyo kayong hari ginaw miagalit tumangkabo tumongob tok monopot ti pumadi kepiyo ka antakan di
14 hari bulan 12 di nakatalib tinumulod diha di karuhang minay hilod Pulau Langkawi. Sayra dan ako rikat hilod lapangan terbang. Urusan-urusan penerbangan, pinindalan, nawayaan, nga hampir 100% sa inapay urusan penerbangan ini nga scan. May toko print the ticket, dahirid kios, patutubon mo na pod ila i-handphone mo, i-QR code daw, tay ko haray i-ticket na print mo na dilawalay, nga no patutubo, no sumaliwan. Sumaliwan na kaguhi isa karatas. Sekira ipapatanggoy ka kantong tagayo lah. Sumaliwan na isa karatas. I-karatas sumaliwan nga, haro nga i-code, barcode. Kamun po barcode nga no po. I-ticket sumuang kad i-baris na may suang kapal nga ay manon da timbak ko i-ticket, i-barcode. Kamun po nga ilo na po pang kapanggunaan nila miyagal ko chip ilo IC dati nga chip gyagi harahit sip daw dilo may kadhirid immigration mani dilo intangay dahiri barcode it mani dit pramugari kay tay ka ipramugara timbako do it hirit tiket no QR code sumuang ta ka nagidhirid kinina ni dinga ngon ta ka na sejahtera potulo ki ano sejahtera mamanaw ko hiri nundad inapandahit panangkap suhu nga tibit tagay sa panaw-panaw to kom hiri ni hari security minto ngom sangin sapit is linasunod hiri ingkur madiri gi sa panaw-panaw manutano di linaso ngay okay tad hirid sangin tudok ka hiri tulo di sino po nga 36.4 itiso 36.2 ya di no korikot mutid hiri kaunta nga mintong kope mutid status vaksinasi pengkura status vaksinasi lengkap ka tidak nga ay haradi kaguhit pero talutulun sumandak kari domine rapaw no kasyo dendah na patihom dadamot dahay papaintutunda iso ot ay program hinggo dot sumuang kanapatit iti kapal Air Asia nga ano perlu hilat na urusan-urusan na tilo pengkuro iti turos haron no hit aplikasi daw dot sekira dumopitor kom iti dia haman ka antakan na pedit 14 hari bulan di nga da ako no sila pamintong la haron ay misin dahiri dot gunaon untuk idituros kamu na po urusan no po penerbangan no may kana po pasang na tilo patanan no paturos katana turos no aurus na nga itiket-tiket no tinggal ka pa sumuang hiri no di ka piya hitok hibat di kago hindi nga ilo no ngay katutukan nilo bo jadi pason ko nga imonopati ma ako ni ka mamuronog nga ako ni ka papakamu amo kago haro mo ti kantakan dot iati no pati sebagai borosan kun orang kampung lah ilo no po urusan dot miagal ko ilo chip ilo barcode te ko ilo scan ngay nga miagali koronob ko piyo muntok dati sebagai tulun na kampung nga sakira no pod ay kawaya to ko do miagal ko ihilod
ilo penerbangan bo, ilo may sakay kapal, nunununi urusan-urusan da melibatkan pengangkutan nga, pengangkutan lebih peti pengangkutan udara. Ilo nupot barcode, ilo tongo chip, QR code, miagali ISO. ISO ito mo diri. Nga korikot to kono pod lo kampung nga pahagahagon ganda di kontok po yung kampo yung kano mo ilo mo tilo nga hiri ni mo mun sedatid yedit yo oh koro to kono ay monopot ti mo makabi monopot ti mo makapilo ka nga kakitanan no pod doon do lah diho nga ko ilom pa kuro katutukon kakitanan kuno pod iho doon do insanan no polot ilot ilo nga ikamuindat manginruhay mempermudahkan ngaharo nagi ato koy insalawon dat ipamalaya ka itok imuti pamalaya di ilo ka ilo no padi kawagulo nga ilo chip pamagaluwagas potonomon do ilongon tunto lah potonomon da iti sekira membayar iri na nga pambayar no dondo ino pa karahian kunad membayar dondo nga memakadit nugay komondo ko dit pay-wave karede ino pa digulo po membayar ta kono po tunay hartusin niti ka ino pa digulo mo nga pambayar ta kono po kato ayan hura ko tunay cash is king tunay patunuyan dati korika tayo to kono dit ti corona nga digalakan bukan tunay ka urusan-urusan dati bayno miagal contohnya may JPJ monori mo tusin kad guna ada kad ka kad man to ko pambayar ikad bank dati ino pa digulo po nga pasusukon ni dimisinom pinto dosonon dom okay password man to kanay password dahiri enter confirm sumaliwan na receipt nga bayno pa yung kuro ada cara lain kah nunuralan natin membayar ating pubayno okon na po ko cash okon na po ko card pasukon hari kumundat ilot paywe botok aramay no makayoy paingka na pa imisinam ngon na po pa kayo i-card bank no abayaran no lobid o sikap ko online transfer boleh transfer bahkan boleh online transfer apa account tok no record ta do pumugunan ngon no po patagwa nga telecard hirimisinam na bayaran no anamanam turi to anamanam ko diti kano ginawa ko tiho lah iti no kanti ko kumonda tongol dit anamanam ka nga ay ngayon no padi intangay lo kantakan ipaindalanan ilo timpubay no nga suway ko mangiruhay ato ko migog-ligog tusinod ipakit kamo na pa itang pinay nga bayan na po nga akon komintong nga akapalo pakit tu itino patusin dati nga akon ko tunay hirikad ay so piakad nga hirid online banking jadi irinod ato ka apanakahan nga harigat aralan do manakaw bayan no bo hiripian alamaya nga kapanakawi tulundot topot piyo jadi ilon kemajuan daharat timpo bayno halip ya miagalidi nga aku pokoin saladot sebagai sangulunot pananu de kinorohingan iati itulun na kaubasan mimbulay na kasari ilot ginawah tokod ay akon madiko iti ka
Usasawan na kagum to hiti to kanumutid itiga ko diti iti lapap iti tana mirolotet bosi ka to hiti to kanumutid ti ka ilo nulo kumundet kepintaran bertambah-tambah kadaw kemajuan sekiranya po dat linasu dati kataguang takadimisin dat sumuang kada moy patungak tildo kailahi si linasu teko hari television dat miagal kahilan epot kailas sangkura linasu nu ay mustahil na sumano ipi misin nga kailahi ginawa to ko matu kanto gi oy landat oh Sylvester Pantau tumagwang kadimisin nga tumongob ko kasi gitu say no kailo kalau dari misin dat di sumuangi Nuria Gunting nga awas manakaw iti tulun kan gampan nakaw mo titi kadihiri misin nga usanong sila ba sumuangi Fatima Buja oh logi hadi ti tulun iti kadimisin gitu ato kana po ilan ng paingkuro ko piyo kasunsudan iti ba dat ina panday di laidom miagalit iswanggot pemuhandaman nati mustahil barang mustahil kapal tarabang no kanu buatan da tulun tumulod mo ti bosi da sumanu ka sorohon nuno nga ay mustahil tumulod da bosi bayno sumakay nga ito kanu kapal tarabang bosi igyari gi tumulod da bosi kam tapati tumulod lungun da tumulod jadi ato kanu po ato ko ori ko tilot kasunsudan mo pengkuro monikid dat i golongan teko korikoton dat iti keturunan umur kolohingon dati nga inapohit perkembangan nilet iti dong pemagunan nga magisuway-suway ka daw. Iyo kawin nasusuh di 70-an suway nohot i kemajuan kecanggihan do pemagunan dat kita doko. Iya hay nasusuh di 80-an suway na kemajuan antakan di 90-an atau po ilanam ako kuro kemajuan do atau guangan nilet susuh dat tahun 2020. Nailan po yung kuro ato ko orikot miagali orikot mumusaro mo iti handphone dati datimpo bay no iti kemajuan ato kayo osaro di lain milonon dong ay magiboboros milo kondo mimboros ay sa kokito ay sa tulun ito guangan no nakointalang ay okito dati ay ako ni ko magalim to ko nubuatan to atumbayaan to kay ilo na panubuatan nga mantada kinorahingan nga kapoindalanan perjalanan pagindalanan no padinubuatan nga hirihit adati orikot adati oilanom paingkurah kapiyo kaindalanan o inggorit ko mati sumanu ka inggoriton ko sumanu hari ini ritandat aabuli padagang aabuli memoli tidak boleh menjual tidak boleh membeli iyo dini nilanto ko nga ato ko ilanam paingkurah kapiyahit pelaksanaan kapiyadit miagalide nga anda adon to kono po anda adon to kono po paingkurah kapiyari mimbulay paingkurah kabulat paingkurah mintalang miagalo di maganda do susuh tanak iponantian monantian aganang kasarit yan monantian ako na ditiham sebagai sangulo na ay iyo kayo himonantian nga iswa nga pag ginaw dako nga ako kurang mati tanak puti ka miagali di mo ay lan scan ay lan ako kurang kapiyo ailan na turos ailan na matom
iko ruhang kusangan ti mato ko okon ailan tadung kabang yodi suai ko kasusuh na di kapiyo nga oy miagali sawo no mato lo tanak isay pugendo sangan mo yodi bodi ka kikira hitit kaindalanan iti kalimbukusan pemagunan iti mo kamuyendot harono hinaintingintingan kuluh kadi dan dusun dataralom harono hinaintingintingan dat paingkah mati et kalimbukusan pemagunan haron dat ti nga miagalit tako po orikot kopiyom tingkuro kopiyot ay katutukan dahiri suai ko orikot po kopiyom iya ti mali kopiyo ka iya dino dahod kakitanan lah jadi tingkuro madila paingkuran na dilat ila darum paingkuran na dilat ila vaksin ila kamunda chip patano munda ilongon ila tango barcode ngai paingkuran madila tarimon to ko kamu nga sekiranya ada ti tarimon nga kompom na nangkod ilo no po nga ilo no laan namanam nunuhot ay pangilaan natin ilo mo ti kapiyalo ka nunuhot iisoot bukti do po kita ilo no materi ka hiri na mintalangit paguhatan dati do hiri nga atumbaya ano ko idmon tokot ay boros-boros sa tambalot sakira piad okon ko ilo nga milo na dati borosan dat ilo na pinting ubasan dati pangubas tay ko pamalaya dati dat ubasil dat ilo kan paubasanan dat ilo asaro ko di tahun 2010 tahun 2010 ka 2009 nirdi antakan na pedi nga pasar albot rambating bertugas sa hilod daerah Talupid Hilowonod hiri no pod hamad-hamad gerejang haro palu demois may pisang di bawang got ya bawang hilod di hay pani kay labok kiri bagi hiri no pondod pisangan di nga ay ogu ino pa ibawang idi nga akon po tagal lah antakan idi mo nikid kasuabon ako ko sa depon lah ngon nindot sumado ihiri pisangan ngon sumado hiri nindot to koy ngairad dua tunturu ngairad iti salap darumikot may akan oba sanad diri man nandaram patay hindi iri nanti bosohon nga to asadap ti bosoh sihoy asih bosoh siyo milo nagi dati borosan dat haro nagi di sungai Tabio ya bas to kono pundo nga miagalidit kasala miagal mamangkan da lusong kapangakan ko lusong isan nga ay opodos ka mo sila-sila ko apa dasan nga bas kano pod dihom miagal di momporok kumangkan da lusong sonting nga betakano kotopon na lusong sonting nga betakano kotopon na lusong no bas ngon nakago dati pero lemo miagal ko hari Sabat bas to kono pod sumap iti hari Sabat lumanggar iti hari Sabat iti no pa hari Sabat nga miagal pod di tadaw ko basan aiso no pisuayan nila tadaw ko gumuan paingkata ko nagit asaro dat minsing umbal sumap po boros kinorahingan maya ilat pogaduhan ngahi bas kano pod di manigup mimbulay nanday ginaunod kadi kinarahingan nila ay pandang mata sa balan pa kinarahingan nila miagalit ino po hidusa hindi nga kan na di kaduso nuwas nalaya tako
Jadi takay insalawon dat ilo na po kantakan dat ipohoron dat timpudendo nga pangubas pamalaya nga ako'y mati po boros to ilo nulo ka borosan na po pamalaya lagi. Jadi saya na po oray tanda ko muna pamalaya nga nunudi keperluan dati. Nuno keperluan to ko oray tanda pamalaya. Man to ko nagyahit no kadit jinak-jinak merpati alaya it burung asangay matampan. Insan tadaw nailanda ti Abraham sayran po sinuho kinorohingan dat tok man mo ti di pakurbana ina tanak no ka. Ina po tanak siya nga golid kaupusan iririh nagi ngayon na po ka. Sayra na nakorikot tahiri kamunda tanak Moria pinindalan ni Abraham i korban bakaran dahiri. Nga ay di natumboyo tu naduhan din malaikat to pinapatumboyan antakan dahiri. Nga ina po'y okito dati dahilo ina po'y tanakisyo nga kaupusan daw iririh nogi golid ano ilan harap po kagoy milo nasapan di siya pinapatahak hali piad kaupusan ko siya. Ina po hit onuan dati kapagalan dahilo nga iti na po kahaharan dati iti pamagunan iti opus to ko iwo isa hindi ta opus ki nga sayra na po ori ka tatimpu dat tangkiadan dati man to ko ni di Abraham ming Abraham to ko no do ori ko titimpu dat ina po ikaw pusan dati hiti pamagunan di nga ay dituntut dat ipakyanuan datang kiadan dati. Abraham, pusan di siya tanak daw. Galid nagi, iririh nagi. Nga sayra na po pinakyan udah kinarahingan, patakot na po siya. Iyati ka daw tinga agumo ni kaupusan natin ti pamagunan. Nga sakira na po iti kantakan na pamagunan da sumonu, orikot na po itimpu dat tongkiadan mo tidi dati ilo hodia patakon to kono po. Kamuan po dito pinay nga dadamot tidak menuntut tila harangay dondoh dat monongkiad to kodit iharot idati nga man to kono po giagunaw. Dadamot harap yalo barcode ilot QR code te ko ang chip ngay dadamot amu ilo makiano dat ino pa'y hubungan dati kinorohingan nga ampakan no di sala dati maguno ilatusin pamongompok kat hubungan dati kumakinoringan gunaon po QR code ilotong bar ngay takayon no dati nga sayra no po dat isay no po dako amo makaylo nga figurated sa kira na po ay ako mamakay ilot ang code nga tilo .com man ko no matidi ingorito ka tay ko doon na pagyadi nga ino po isu dat agayo ka daw isu ang gerja dati nga ina jaruman ubuli sumang gerja niya galid di o jaruman o buli nga sayra na pod ori ko yang kana jarum atau tidak boleh pergi sambayang apakah ito kono dilo di Abraham o guno to kono di hilot niya galilo nomatiit okon ko kay contohnya lah kapagalan isay na pod ako sumambayang hari Sabtu boleh mamaguna hilot chip ano po dihom ilo
Dada mutet ay okon pokok magantob dati rumi kat kumakin rohingan. Dohon po panumbayaan nom pakayon to kano po. Tilambusan no po dati. Nga sayra no po dat ino po hit paintutunan ni dim magantob dati. Rumi kat kumakin rohingan. Iri nohot ay keperluan pemusarahan dati det apakah itu kan di Abraham. Kaupusan piya nga katakon na po. Piren na hatu sa ikara kalapasawit dati dendo. Mungkin harap karikat 100 ekar. Tok. Popotongob. Korikot na di arahan dat isay na pada kohot. Sumambayang hari Sabtu. Segala lesen, segala pendapatan dibukukan karena pom iri na timpu dati det ay tangkiadan to kan pori apakah itu kan di Abraham. Puji Tuhan itu iringai pendirian dati iringai iginaw dati pintalang na polom tangkiadan nukan kitab Matius 24 sayran pod paingka kata itaguang totobonit pembinasa pagidu to kano ka pagidu magidu iya lo sayra no pod ino po hikanta kandidi nga magantob secara total hubungan dati kumakin rohingan irinat timpu dati dot magada dondoh no polom miagalidit haro hikanto banto bo miagali kanta banto bitakuri kau tidak kena jarum tidak boleh pergi sambayang kah kanto banto bingai makantob ay kantob ko piyo kada borosan ila darum bo gumui kantob dati may sambayang man tadi light nga kay may sambayang ay so pala darum nga kay may sambayang haron na di la darum nga haron na di pawayaan dat ako piyo di moy jadi nununo po hit kantakan di kompokon awayaan dati di kompokon pemagunan nga sorohon na dati dat ay sayra na pod o kita dat tuntutan na po nga magantobot secara total iti hubungan dati kumakin rohingan iri na timpu dati maito kono di Abraham kaupusan ta kapya dati iti kahaharan nga pasandatan ta kono pula di Abraham ay so idlad ay say mo yun miloh nagi kadaw dati dat man paburua idi Ayub paykuresyo sayra na pod numani dirogon amburi ngo tao Ayub tanganak na nga patay ipipiaraon no punso mukasyo ay so podi ayat dati may to ko ono isa ayat lah Ayub 1 ayat 21. Nah, ini kita kitab Ayub. Ayub 1 ayat 21. Hitino mo minoboros. Boros kasyo Ayub miampay poilanggoy ihon na po nga sinumuliwan mantadet kandungan da tinaku miampay nagi poilanggoy ihon na po nga gumuli kuma kaguli kago kinorohingan na minanaha kinorohingan na may pagano karayo na ngaran kinorohingan kumundat apakah itu kan motilod orikot kapilot kumuyundat penginggaritan kahaharan dati polagasan to kano po nuno po iharap bahkan mungkin dat karuhang tay ko tanganak nga apaksa to kano mo ng kiyan iswang rohani mah akon di kasantang kiyan man to kano ko pi monopot iri nagididat timpu dondo may to kono gunaw itit nuno pay harap idatid untuk pelayanan kinorohingan hingga piad
ay kasangkuro kadati nga intangan no po dati kasunsudan iti pamagunan iti na po kahaharanam iso no kapya kaporluan dati manyukong iswang na palayanan nuno na po hit miloh dati da po indalanan man na po dati po indalanan pagiratam na dati iswang ginawo sontob na po diharad idati nga akon kadati pailanggoy ito kod pinorikat na kinarahingan pailanggoy ito ko naggumuli nunuy harad idati da timpu dondo sayrad ori ka tatimpu dat pasilid isa o tuntutando pamagunan patakon to kono po tu paimbilang to kono rinumikat paimbilang kon do parikoton paimbilang to kay gumuli kuma kinarahingan amen nga aga timotilo oy to andas dilo kod aga-aga ni kantakan nilo sorohon to ko naging nga ato agat kada borosod karuhang tanganak tusin nagibo atagak nagitusin nga ataupun manahak ko naging nga agati dolo nagidid atagak ilo no kamoyan dat waya anto kono pala kapasian dat timpud arikot ako kuran na po kasunsudan nga manto kono po taguangan na po paingkuran na po awayaan nga taguangan na po dati ailanom paingkukura hot paindalano tagu andaadan na po andaadan to kono po miampay dat ay tumilambus to kod sumodia gumirot may ino pay pagandadan dati nga amo orubat kagaton da timpud dondo iharo sebagai isuot sakirad ilo dong pamagunan haro dilo pamalaya dati haro dilo pangubas dati iati nga hari pamalaya kadaw iti kantakan da pamagunan dondo isuot ay dati do pinsing umbalan dat alaya takon dat kantakan da pamagunan ay so nakamondot kapodasihan tay ko kapangum dati okay miagali pahitiyon takon nanti pelajaran ko sobon bay no pamagunan o gumuawayaan nga may to kono patatapo ginaw natin kumakinarahingan pingkuran po abatalan dat kasunsudan na sumano nga ino po higinaw kay kopaton dati nga umah kasarin kinarahingan sasarit ko ay soko ira sinunda kadang kutong Jesus na sombiyon ano misisa to kad isang sambayan inarahingan asundu isang kerajaan sorga kung sikaw dot kasuaban diti insan pakago dot nakapagyang payahay maya diti kay sisan dot sumambayang kasuaban gisamnan limpupusan agumu nagiin na retan dahay nagulampatan dahay right kawaya kaposiyon labi pandad iti timpu dot dondati nga haro nagiit konto tangob dahay koronob nga kada pulagosod o insanan no pori nga monompon dot ay ginaw dahay do atumbayaan di kuasa no atumbayaan di dia dot komogoton koholion isuang do tumugwang iti pamagunan kada na dahi pulagosod dot aratud isuang pagumbalan nga moydad pagirot kasari ihay dot tumugwang iti kantakan pamagunan labi pondad mandad di karikatan Yesus to kumando kung sikaw dot adaw do bayno isuang tindalanon posiendahay hino kumangahak disambot ay kasuang nanday ay tadaw sabat di, imilo po pisampuro dahay kasari isuang katumbayaan
rohani dati santiso. Kamu Tuhan, mampunan nugihan mata dan dosa-dosa dahay. Kada dat irinit maganto buat paisisan dahay kumadia. Itinasambayang dahay, mandahay parikotok kumadia, iswangaran Yesus. Amen. Oke, miagal dit iti nakakompokan dat pelajaran dati tada udah baik no. Osanong hari persiapan di baik no, hari Jumat. Hari Jumat di baik no. 24 hari bulan. Kemudian datulun dat Christmas Eve. Jadi osanong ini buat tadaw Christmas. Osanong ini tadaw Christmas tu kanun. Tapi sampuruh dati dot sebagai keluarga ngai iswanggat paisisan dati osanong maginakan miampay paganakan dat tadaw do bayno orita no kumondat Merry Christmas kabasannya dati tumimong takon dat miampay keluarga dat ay maginakan do ya gitu suti-suti. Bah hinakopo kapirubat ko do kasuabon da suab. Yesus nasolio aso koirat sinudam kadang kotong Yesus nasolio kadang kotong sandiri Yesus